Mikudo le wenu si ami bi mi mando dagbe a holi ponu wa wekan lambio gbeto bo gbeto ro lando gbe o chiwe mikudo kan ro hihoe no e je ro to meleo ho jamale yiko ze weteme be ko ja lo mi tonu ko nton mi nadu leton e ton igbele wede bu ha martin libu ejiwe mi kan be sinu mi e ti me pondo menjele lando gbe o chiwe do romian wada ito gansi je khatu e tomo menjele nu poro gbe fe bo bele to mi ton han e nadu leton dododo le doison so ye hon aye o me la ho hun kaka i Bruxelles sin to meton azin kanda ho e Union Européenne ton yo e diwe me la ho e mo gande ro frene jinjan bodo ho na lo me ne bo to no bo no ko ni si hotin ho gan le ko de gbenda ye o romia do wada e de aforion so ye hon aye Martin live 0 ho ton ji do menjele bere to mi ton dion ponde o do po eyin do wanu do po do tore pan po mi tin sin tintin de ji endo ina pon do me gbeji kaka so ye gbeji o ponde o dagbero po eyin meme chilemi Martin libro ewedo ho enion Martin libro po mo menjele se so sin oye kan medion ne na blogbon boti to meteme e do alide noe sentimeteme to minto fie o ho e ko si hutun do to sin apa hoyo se so jete ya yoji bo na mo jemeton to vito si leo e ko lo yin kanu nu mo nko to metele Martin libro we se wo soro e hoyoji Martin libro do po mo menjire a kwezi kan senti to ne kan blogbon bo na jinja yin bo fi na no so se ho do e de na si ho anu gbon ka ben gada e mo menjire be ne to miton e si ho de do les gels some right wo e na yon de suti tengbe tito mewein do akwezi kanali do sin alinu Martin libre do hode vodo fi menchilemi eti me pondo menjele o weho temeteme de tin buru na be menchilemi e kado monchuo e do e plan dia lavo hode gbe e don biosin hon to gboji tiyan e na vo azo dede wa do fene kaka bora si oblo ali da hode be na gbonji bo plan dia lavo vileo e na no gbonji tun bora no di do fi hoyo po mbe na ya bo alita wi po nki po na de po Martin libre e do ho enio me metelemi minato ni toro menjele Zakari sedegla e dion o Guinéen amande di we no so din bo no si ho so de quantité ngbe ba ki za te no blobro no te bo no isi sa to metele bin neon Martin libre e hogoe bo ka hogi gibi o so do e kweton jin ndo di do menjile wa ho de tin bo na level beru to mi to fi so ye na ho e din do so mi di dion ta invo sin wa ho e na le ko a te di me metele mi mentile ho de we bo no fo gbe ya e yo e no le ko lo no mo no level le ko a kan ton wi na no te bona pon et na ton si me matin libre mi na jo do bona so le matinal fonce dans des sous-titres mo menjele no gbo Union Européenne won le na blog bon gbe pli me e na si ho wa ndo po bonu ayeji mi dia ija na si ho tin bonu kon yo e na ido soro ton des sous-titres ngbe le na blog bon bo fun ha no e no agbo to vito si do total gbe le ne le bi kwisin ho e be romia wada yi e he bo ido do yo gbe ji o ton so ye hon aye le matinal do po mo menjele mi ndese le matinal do po mo menjele kan bodo kan o nu kontan e nse so tan yo e we so din bo sen do ali enenu de mele ko jija itan so ye hon aye bo mo menjele kan bodo kan o nu kontan se so tan e we na médiateur de la République e do mo mi na tun do menjele nu e yo vo do we ndo me na ho gbe ple nu to vi po do to gan po to fi faratin ye yo bo yan na si hu na itegbegbe yo e we do mo yo ne hon azo e ne yo dion e ye we na gbe kan de o mo na de blo jiro to mi to fi le meilleur mo menjele nugbo ma o yon kakpo e jija indo ho mo koton bo setemeteme yo e do bo le mi na ho na si hoto nugbo no fene yo e to bi e to nde voler do deme nugba sa fene so re suben kakabon me na inde menu bara so afo sorote do se de awo sin ye kamera ya yo mo sin ye kamera bi ATB APDP sin ye kamera e to no mo koton enele bi hui do deme nugba sa fene menjele Union Européenne ko benen to mi ton ko dion na lo mende bo wa ndo po titengbe yo e ko yin kaname wa romia wada yi e de afodagbe mon koton hoja mala bi ete se lo bo sodo e kweton jin para ku wa e mo menjele nugbo azan gbanu kontan e romia wara iblo tin yo e ko chi aimenu melebi huime me de sana on gbere kono to mi to fi ado mera ho e de afoda ho kan kun de le be khle pondo menjire azan po membo mera ho ko blo ne on to iten we e ro nu komitan o jawe le yo nu dagbe kere be to mi ton e heon e rando nu kun yi e de bo para ku ado di do e hui ne me menchi le mi le matin fon zan de suti dengbe bo mo no jere be ne to mi ton dion e do akwezi so into men podo akwezi kanali do sin alinu global
Sénégal qui est oui et bien to miton et ouais et souvent dit au moment menjele à quoi quand si nous kon kaka so yo fogbe dio nous kon ina se wotin bo nous gitin bo bien to ton et hen et na hoido ali enion se do nous don mais na fogbe kule nous to gan po te po to miton fi din yo e ko so bo le una blevo blo de suti tengbe menjele mimi bo hoja mala bi we do ho enion l'informateur et hometon et timeda menjele nous bo do vi miton yo nous vile e na iwe ma home fo nu a e ro mo cho o tito e de o me be do gbe wa instead o ma home le do menjele me na gla bo na sun fran do po e do meresi do ye kan ene o meje wa yan ho tonu so e ro de tiwe e na tuntun to gbondan l'informateur e we do ene do ho ton di e o men wa da yi e Bruxelles sin to o men bo me kan teme do fran Union Européenne si ali nu ye Jonathan di jan yin bo do hode yo ele ken do ho ene o men la boussole e ho meton de su hode do menjele ngo Bruxelles dian et le mot et so gbe ha be to mi ton pa o men bo nu kon ina se wo din diride e si hodo yo e le voze ho ne le bi hui bodo Bruxelles podo ku ton po sin tentin dian e o gbe kule le votin alopa fo men la boussole e do ho enion minatu no menjele akwezi kansin alinuo e o men nu kon ide sutin nu bere to mi ton men ho men ho ya ton e jairo nu kon don din yo nu gegetin be ko tero tituelo bonu bi hui na jejero do kwezi kansin alindo to mi ton men fi na siara e ho men ton yo e aro horo po cambio ro fi men e ti men pondo menjere o we ho e tan ibo ton ro to mi ton men fi yo e ye no leko wa e mi mo no menjere ka ton din yo ho jo ho malagbe ton lo aji ho jo ho kanagbe ton ro ho ye kon lo wa nu cambio ho wi ton e so yo we jigmalagun do fi men metile minatu no menjele l'autre vision et lowa e bono menjele romia de wada yi e yedion joho yari ade de votin dimbo kule je yin dime do bere to mi ton po do Union Européenne pa tentin bonu ko ina si ho no yi ayoji bo ina si ho wan do po bo tonu gigi do po romia no wada yi e hun kaka i Bruxelles bo de afodagbe mon ko to me menjele l'emblème du joueur et les clami de menu gonsin akpasa e bono menjele no bo de menu teme na so afo so ro tiro fire to mi to fi kaka i to le yo ye ko no ko enele ko de bon l'emblème du jeu hometon yo et do lobo khu de do le challenge et de so aka ho e do po bio di na se ara do e ti me pondo menjire o we ho e nu e do na hunu sin do so yo na ho be intan yi voton yo ho jo ho ma gbe ton lo vovo aji ko yan le challenge e we do ho eni o men do men romian wada yi e dion wan do po do beneto po do Union Européenne quantention tito men enio e le vo bloto do sroto men matin libre e hometo eton yo e diwe mi na le vo inu mi metile mi eti me pondo menjele ponde o de sutiti ngbe benen to mi ton dion e ime do me gbe oji kaka so ivo to me do wando po benen to po tore po dion tito me eneon mi no to ganji be no yon kaka bo mi no du le ton lo se we so dion jete ya yoji bo na mo je me to vito se do ali kigeno sende no e na ikan no mon koton bo matin libre do po e do ho eneon tan vo sin ho so yero na ho e yo eren ai do so sin azan ko atonu kunu gbogbo ne me ho eneon na le vo le ko wa ikpolo iwa po kon ho ene odene ho jo ho na ni blaton lo ai o agbome kalavio minatun do menjele nugbo matin libre de suisse hodo ton bo tun epo do menjele okun ijala wo vile diyan e na bla lida hode do kon to gboji fene be matero ali pon ho ya egbon agadon po won e o da sale meton ke mo ko yo ma ho ya bi ko wa ifo ho no mon koton diyan e de kanabo na bla izan de di matin libre e se bo so do o kweton di menjele mi e na chen do poro mi ton le no ho jamaleo ye henu pepele idoro termi ejemi kodene a klono gbero toma wa jin weyo eiso